Mınakey bizsin Koş Bulot'tun Ekö teң koşuna birbirine үйрөткөн Лох басқан Mınakey bizsin aşbozçular. Maşallah. Mınakey dostlar. Zakaz kılsаңар Kırgızстанның любой жерине барып басып бере берет. Эгер номерлер керек болсо, мен өзүм номерим айтып коеюн. 0773 99 79. Şu номерге чалсаңар, мен şu эки тоодун бирөөнү таап берем. Mınakey. Экөөлөшүп анатын болот. Maşallah. Oldu pişler. Yaşang. Şorpo değil. Hizmet olup durma koşlanıkında. Maşallah. Malades. Kaça ayağımızda duracağız. Gelin ister. Aleyküm. Gelin ister. Selamat. Selamat. Boş. Gel. Ne konuşlar mı? Ana gel ister. Gelin ister tuğanda jat turupsuzdarбы? Алейкум ассалам. Gelin ister. Mınakey bizsin. Ataqlı balbanlarımız, Özbekistan çempionları. Maşallah. İsa Balban. Gelin ister tuğanlar. Gelin ister, aleyküm assalam. Hürmetliyle rahmat. Aksakallar şunday bolsa, aylığızda baylar, aksakallar köp bolsa zamanımız oğulur. Bu degen tokçuluktun belgisi. Tıştık bozun zamanımız, arğançılık bozun, tokçuluk bozun. Sizlerge okşoğan balдар dağın ışkılıp, jamandık körbözün, eldi aralap, el tanıgan adamlardan doğular. Jaş bolsaң dagы mına ilgekti ötken palvandardı, jankı çıkan atlardı çıkarıp atasın tartıp, malades. Hiç vakta jaman bolboysun. Seni tanıvaganlar dagы iyinde oturup dua kılıp atar. Şu balaga rahmat. Rahmat. Daim jakşılıkta jüreyle. Amin. Koy jakşı etsin bugünkü sayılır. Mına Jayış palvandagın bir vakta kökü olup жүргенбіз. Hazır dile Kudaya şükür. Malades bu Janıştagın ya Özbekistan, Kazakistan, Tacikistan'dan beri tanınan. Dinisi Manas. Kudaya şükür hazır nevereleri baldarı dağın çağırtıyor. Rahmat buna. Çattaldan geldi Amantay ekeler buna. Aksı'dan geldi Yıldız Balvanlar. Buna el çuvap geliyor atar. Rahmat. Жақсы мына той көксеректен өміріме өткен тойы қалада жақсы тойлар болады. Бүгін жақсы бәйгелер бар, ел ойнап жақсы келіп, кімге нәсіп тұрғанымызды алып, балбандар жақсы ойнап кетті. Rahmat. Жақсы елде шындай тойлар көп болады. Rahmat. Құрбан ака. Бүгін сол тойға келіп қалмайды. Нұрматке дағы өзі тектеу жерден ұлы
атақты палбан, елдің арасында сыйы бар ақсақал, ат насибі жақсы білген кішінің ақылшы Шімекеңнің ботайдың ұлдарына пайдаланып тұрышы, ұлдарындағы келешегі кең болсын. Бақтылы жігіттерден болсын, еліңіздер тойларында болып, заман ұстыншылық боласың. Рахмат. Рахмат. Рахмат әке. Келіңіздер. Келіңіздер. Тойға келіңіздер туғандар. Gelingizler polvon aka. Ay yaşang. Gelingizler. Gelingizler. Aslanlar gelingizler palvonlar. Keling palvon aka, keling. Alaykum assalom. Kelingizler mehmonlar, kelingizler. Gelever boss balban, gelever ukam, gelever. Sen tuzuksun. Gelever ister, gelin ister. Kelingizler. Gözünü cürsene. O cür çayım be. Hakikaten çaylar. Yok çaydan mı? Bana kaç tişört bu? Gençler bir tartıyoruzlar, düz tartıyoruzlar kanıma. Gençler, çok uçuracağızlar, tartıyoruzlar. Gel kilo zaman mı gel? Bir tayız alın bolum arkadaşlar. Kadar var şaşmalam dedim ne para. Teke daha torpaqtaya gelir. Teke çok. Gel.
Hurmatlı yoldaşlar, mana bugün Beyil Kızıl Nesevi'nin Kökserek ayında bugün ikinci var eken men uşul günge toyda tuş kıldık. Şu günge nasip kılgan eken. Emine deyterek. Ulak çavuş mereceğisin bardınlar ve düşünüp kaldınlar. Kanday çavuş gerek, kanday taştaş gerek. Bırak aman ezen çağıp sen men götmezsen. Ulaktın ömrü 3 saatlik. 3 saat çavuzda birinde. 4 saat çavuzda 4 saatlik. Sizi bizim birbirimizge kadir kızmatımız toyga gezek, bazarga barzak. Assalamu aleyküm de kucaktaşıp görüşüyoruz. Bunu şunday bolup duruş gerek. Kebir azı yaşlar uçup bararken şu ulaka gezeler hiç kimdi tanımay karat. Tuğan ırıqtı tanımay karat. Çok küçüğüne bilmey karat eken. Şurada taştan ister ben sizlerden soranam. Şu bugünkü bizim toydu aman ezen batığız bir hoş bolup ıntımakta bolup Allah Teala'dan bak saadatları surap ulak çağıp peş kırın üyüske aman ezen jet alışka Allah Teala jardam kılgan bolsun. Bırak Allah Teala jardam bırak değil. Karalı özü üstü özüz. Sözü üstten çalınacak. Açı üstten canılacak. Anda elin içinde toy tamaşalarız. Gönlünde yolda ötmeye karşı mümkün. Hem kanday bol bolsun. Tek salmayız yok. Çılbır salmayız yok. Yerge çıkın örtütüğünüz yok. At üstüne bak takmayız yok. Sen balban attı ulaktı götürgenden gün attı koyuver popkon bire vermezden maraka koyuverse ikinci jardam kılan jigit bir ele jigit tartışıp koyarsa olur at çurkagandan gün. Uşunda adat devirdi neydi? Mına bugün biz bir torpak bir serke tekemiz serke biçilgan serke serkemiz 57 kilogram buldu. Torpağımız 77 kilogram buldu. Uşunu birin koyup birin taştayız. Sizler jakşı çapsaňar, ötläger yntymakda çapsaňar ökön teň taştayız. Çırçata kılayıratiňar bolsaňar bir-birden birini alıp birini koyup taştap gözem bildip turabız. Mine bizdin Kökserektin ulak çağıp birden Rıskıl palbanımız var. Uşul menen kalgan sözlerdi. Rıskıl aysın, gelin Rıskıl. Sizlerden sorarız. Daima tinçlik bozun. Tinç çağıp ederiz. Bir ödüm koyunmuş bayrak baldan. Ben şirin bezek badığımız toygulayırız. Mına, Rıskıl'a söz ettik. Assalamu alaikum warahmatullahi tuğanlar. Mına bugün duyma taka gence balasına toy berip atırı. Toyga kuş köpüster. Jakşı sen aman oynap ketиңиздер. Uruşpay, talaşpay, jığılbay, kısıksız. Bardığımız bir elimiz tuğanlar. Ben bunu bu adam toygan adam başına düşken adam bilir. Şu toy esen aman ötüp ketsin dep Kudaydan tileyip. Şu janjal panjal kılbagıla uyatpı. Bardığımız bir-birimizge tuğan Kuday söýüp hiç begine jeri jok. Mehmandarga karagıla alsaň mehmandarga gelip bir boýgula. Bul paýgadan için baygan emes tuğanlar. Jakşı oýnap ketkiler. Oşa iki jerge saman töktük, oşa birөө nary jaka ötüse esep bolat, birөө ber jaka ötüsüme esep taşasaňar esep bolat balдар. Şu gömül bulganlar rahmat. Ынтымақта балдар, уят болот. Тойда тополам жақсы сен оны ойнап кеткен. Сен аман үйіңіздерге жетіп алыңыздар. Orunca tegelet toplan uçağıldığı kımara joğa kımaraga. Maşinege ap gelmeyi yok. Oşa sızıktan uzundan biyak yoldan beri ötse hesap kılıyoruz. Ildığı oşa sızıktan ıldığı ötse hesap kılıyoruz. Tüzeye öttü desen. Uşuğa jakşı göňül bir özüňizler yntymak kılıp çağırýarslar. Münazir torpak taşlaýdyga. Bana. Ya ayt koy. Paýga Kuda kalada bir günlük paýga jakşı bar. Bir 10 çaktı tay var. 20-30 koy bir eçki var ulak. Teyler var, maşineler var. Şunu özüňizler yntymak bilen çağıp ketseňizler Allah Teala men razı bolmakmyn Allah Teala'dan. Hazır. Bana oşanın
Ulakça emes bulan dağı. Bunu atat. Şaşılmay turla. Жерге таштағанша типегілаған, жерге таштағын алы береді. Омен, бақтыру bütün çaman çağıp kete ergili. Başı samandan elinizi apar kışta. Allah ekber. Ketdi buna ketoy. Rahmat sayın dostlar. Ultimak kılına. Yerin aradaki şıbılan yerine torma taşlan beri atıra. Kan bolgancı. Buna boldarın yerine dağın torul beri atıra. Muhabbet koy. Hazırkı Joğuşu narkı böreğe barıp taştaydı var ha. Yoşka da şey gazlayıp şu koydu. Yerge düştü. Narkı böreğe bir serke. Üç de sorunlar aldım. Ne oldu ki böreğe taştaydın? Oldu ki böreğe düşmede sevmez. Hürmetli düğünler, talibanlar ultimak kıl. Bardalar ultimak kıl. Dürüst kara. Uzak sakından gelen meymanlar, tek salma, çılgın salma, cergatışlar. Nurlu'daki dangal çapkan, dangal çapsan kaygaya lazım, dangal çapmasan kaygaya yok. Gelin. Kelerim sana, çıkayırım sana bir katağa. Gelin sen, tat baksa kaç ağaç koşun düşmeden. Tat baksa kaç, tat. Hamiyet. Oğuzuna para hamiyet. Yakınlaş. Yaşa hamiyet yok koydun da. Kimse otursun mu? Ne zorlaşı otursun mu? Zaman mı? Başında bunlar gidiyor var. Biliyorsun bak. Mayda. Narkımereyla. Alper koyun. Ben hiç kim var onun narkımereyla taşlardım. Alper koy. Şurada narkımereyla mı? Ne olmadı ki? Nasıl Bir kurban at. Kim? Dedayım biraz taşlardan bir tay. Yeşenliye buradan bir tay. Rayşan Bene'den bir tay. Kanıya gözüne falan Cerrahip'ten bir tay. Bir tay efendim açmettim, bir tay. Havas. Cengiz bir tay. Vakıf Güyever'e bir tay. Ne oldu ki Güyever? Karim'den bir tay. Altınbek tay. Polat tay. Abdülkanı bir tay. Seyit tay. Caniş bir tay. Nurdin Gıda bir tay. Mirza Devlet Güyever'e bir tay. Adam Gıda'dan bir tay. Avdıkan Daldan'dan. Adiş bir tay. Asıl Baydan'ın 5 de tay. Aksu Yıldız'dan bir tay. Turduvay Falman Kokan bir tay. Muhtar Aksu bir tay. Bir torpak. Rahmat. Toyga salın koşanlarını ömürcan uzak bozun. Eşelerim toy kızın. Toylarda bizim salın koşaylık. Hatasına rahmat. Koşarız. Aparayız toydan. Toy bana versin. Yer gene versin. Nurlu'daki ömür uzak bozun. Özün toylarını, baldarını öpküzüp, neresine toy verip, yerdi çakırı verdim hatasını algan. Ömrünüz uzak bozun aka. Uzardan gelen sağın baldan attak veredi gezim atlı gezim uzak bozun. Baldarısı toya tazdan sonra vergen araç veri tacı gittirden bozun. Geldekte maşina, nerelerin atıran, toya tazın bir bulsan kağızla, toya hoşu atıra, tevera kıvat baldan veya. Yok o yakta hiç kim yok ama Göteken dostlar var. Göteken var mı? Kaydın üstünde giden var. Gilem yapkan taybar meken. Kara Caniş, kara hoşanı test et. Test et hoşanı Caniş. Tamam dostlar, hıntı bakkıl. Oşan koş. Yaşar Fırvay Tağa, ömrünüz uzak bozun. Allah Allah'ın 84 yaş bergen bozadağın 100 yaş versin ömrünüzge. Kem buldun. Eldin görkü olup, narkı olup, saltı olup, aksakal başınız bilen gelip,
Nurma degen toyuna tay üstüne gelem, üstüne dağın akçayam koyayım dep atır, akçaсын kaçan aytkandık bu aytabız. Rahmat salgan çayır besme batanlı rahmat eycanı çıkıla çayır besler. Elderden kötü taş atıp etti. Çayır besler tez çıkar. At bakandan suyu atıra. Atayınlar rahmat. Kazı kavramına çıktı göre atayınlar rahmat. Atayınlar rahmat. Oldu yapar oldu. Bakan atar hanım. Solga vurguya solga. Muhammed Talban geldin. Hat gündeki çayın beskin. Danadan ait verin bardığın. Atarıp taşlap gelezin. Çayın bes. Yeldin aldı suyunu yorgun. Vurmadı da suyunu atır. Maşan balban. Meyman maşan balban. Çelik soğuğunu ıslak getirin. Vurmadı da suyulap. Talban gelse Talban. Afar taşladı mı çayına? Maşan balban gel. Muhammed Talban at kimlik at. Nişanbay eken toçkazı. Nişanbay'dın toçkazı kanın burnunu atın Muhammed Talban. Uga saldın yalarızda. Yaşa Taylanay bir serkem. Güllem bir koy. Onal yekincisini ayt yekincisini at gel. Yekincisini kaç. Bir koy bir serkem Muhammed'ke. Kanın burnunu nişanbın atınlar. Kızın koluna. Karavan koşup çavazı katarsan at kızan. Samandan ötüz Samandan ötüz başlayızın kim bozamam. Peşenin gides, maşaneke gelin maşaneke. Maşan ballan, meyman sumsarlan. Maşaneke gelin. Ötküzüp polman, ötküzüp başlayızın ötküzüp. Samandan ötüz hesap. Ay yaşa, polman yaşa. Yaka gel yaka. Yaka gel yaka. Bol işte, vazal sağ ol. Yaşa polman. Yaşa polman. Karavan. Kayıt yazılım. Özbekistan ha boldu. Terimli. Yak boldu. Mırzalı mekanın atında barıştın mı lazda? Atın kim? Zahir'bek Talban taşladı. Bir tayfa al tayfa. Ey maşallah. Malades. Mırzalı mekanın mağarası. Özümün atında Mırzalı mekanın atında. Barıştın mı lazım? Yalanayı taşladı bir tayfa tanrı rahmat. Yakın öyle bir Tayvan Bozakır Paygazmaz Mırmava Deke eski ulak sapkan der eski de suyap benim atıra Tayvan Rahmat Mırmava Deke'ye İsmail'in adam Balban Kerim yaka Maşaneke verin Maşaneke'nin sarımın verin Maşaneke'nin sarımın Yaşan rahmat maşalaka tam bolban ömrünüzge rızkına talep berek versin bir pataya berip koyduğunuz gerek abi ya özünüz ya. Gemine niyet geçiyor mazarken niyetlerine geçsin. Şu Nurmamat'ın toyları ya aman ezan oynayıp görüyor şu meymandardı güzel duasın. Gelgen palmandardım bağırdığı şu kursan bolup alım sağını alıp üyüne kaysın aman ezan. Ey yaratkan Allah şu Nurmamat'ı şuncalık toy bergene gelsin, niyet kıldırgana gelsin, niyetleri kavul, muratları asıl bolup toyları toyga toy kazda olur. Bol. Ошентип жараткан Кудай насип этип 2023 жыл 2 ноябрь күнү Алапулка району Көксүрек айлыбызда ушул жерде ат майданы уста стадиондо Нурмамат агам
ото досубуздун балдарына, неберелерине ушул жерде бир күндүк чоң аламаны улап уюштуруп берип атат мынакей достор. Мынакей. Болгону чаң өтө күчтүү болуп атат, аба ырайы ушундай болгондугу үчүн эми ыраазы болуп чаба беребиз туугандар. Мына кадырдын астында турат. Кадырдын астында турат достор, мынакей. Түстеп туруп, сүстеп салга мага мишат этпек. Таяк жейсиң айтып коеюн. Камчы менен төбөңгө шейта коем. Xudo qalasa bugun bizdikinde o'zi 18-19'unda Oras Palvonnikida alaman qal. Rozi bo'lingizlar. Rahmat umurga. Chaqirib kelganlarga barlig'iga rahmat Alloh taolo o'zi. Ömür canını sınaş. Toylardan alıp жүрген dostlar. Sotqa жетip atsa boldu. Ошол өзүнүн катарлаш аксакал жаамат досторуна, өзөңгүлөш досторуна бирден килем берип кылып атат мынакей достор. Ошентип Нурмамет агам неберелеринин тоюн баштап, жакшы оюнду баштап турабыз достор. Жакшы ойноп, таза алып, көрөрмандарды курсаң кылып, бизге окшогон кызматтагыларды мындай курсаң кылып, ишигизде чырайлуу оюн көрсөтүп кетесиздер деген ниеттебиз мынакей достор. Болгону бир аз аба ырайы ысык болгондугу үчүн чаң көтөрүлүп атат достор. Мына ошон үчүн биз колдон келишинче орто-ортосуна барып алып бергенге аракет кылабыз. Rahmat, çavan dostlar, iltimaklılar jigitler. İltimaklılar jigitler. Az salga menen pul berip, tan ko'tarib, jaka sağlasa Nurmamet aka dasturlar, o'xshatgandir eshitsangiz esleymi. Nurmamet aka erti paylarga olmaydilar, palvonlari jaka salib. Ne yastığımda şuraya şartımda selam çaptım hatta rahmat deb. Hep Nurmamet akani patajına borib sürgeniga chiqtirib qarayman, çavan dostlar. Kortergin kuncu bilen kızı düşüp aldı, tapkanlı aptegine. Yine ziyarttı bu. Kulücü bilen, Şöyle durmak, eşek acılbaş durun. Kulücü, tapkanlı gözü var, alan seni tap yere. Suyuncuydu bana gel, suyuncuydu, kendi özü bana gel. İntimaklı çavan göster, intimaklı çavan göster. Asarmanın aksine kanımına kadar götürür intimaklı. Yolda durmanlardan köprü taş etmekten yollarına kuşu bakalım. Polnu gözünü de mamat. İntimaklı, kim götürür intimaklı? Mınakey dostlar, hazır ылдыйкы мәррәгә, саманга Ильяс Балбан шоколад менен таштады мынакей достор. Түзүксүз аке, түзүксүз. Байгеңизди алың. Илим
Ayda ayda. Ayda. Bismillah de ayda. Dikkat tut. Şimdi biraz sürüldüler dostlar. Toktap vallahi. Baxtiyar polvon tegili Engilbey tatda echeli. Şeke var çapmay kalıptır. Mına bizim polvonlarыбыз. Ne olat at Baxtiyar içi. Tasırap atır ha. Okey, bizim Köksürek'tin jaş palvanları mına kelip. Sen palvan öküm, osu palvan. Toyğanday bolat at. Birincisinde muşunday bolat ha? Tasırap. Malades. İyilik. Çıkargıla balдар. Bosunlu atı жақшы келіп жатыр. Kimnin atı? Sürüldü. Çüdep koy tuğan. Tuğan. Aldırak çüdep koy sen. Ha, молодец. Şuradan alayıkça. Bak dostlar, aldığı kımmarda dağıdırlı kötörülbey turup aşıp etse hazır. Kança? 2 yol çıktı. Alınbek? 2 yol çıktı. Daha bir 3 çıktı o. Daha bir 2-3 yol çıkandan teken taşlatağız dostlar. Elaman deydi. Makey. Çanda.
dostlar, İlyas Balban ылдыйкы маррага ургандан бери мынакей 1 сааттан бери мынакей ат салуу жыйын дымдалып ишибизге вообще күчтүү болуп атат. Аткыл болуп кетти, бирок аба ырайы чаң болуп атат. Чаң болгонуна карабастан балбандар да күч алып күчтөрүн, аттардын күчүн сынап көрүп атат мынакей достор. Азыр ким чыгарса Турдубай абабыздын бир тайын алат. Дагы акчалай, анан бир килем бар экен. Мынакей достор. Böyle çıkar koyarsan bravo git. Hadi at koy. Hadi ver. Hadi ver sen. Hadi ver Luka. Şudur be kardeşim. O'zbekiston chempioni, Ko'kbara chempioni Kerim Polvon shagirdimen kirib ketib o'tadi jiyinga. Ataylanib qoldi. Ataylanib qoldi maka dostlar, ataylanib qoldi. Alat hazır algırlar, alat hazır. Hazır şu yerden alıp çıkart. Dostlar, mana shunday changdın arasında tartib atamın sizlarga. Ko'ringizlar. Aytdan basıp transfer qatalib, boshqa bir to'g'onlar bilan bölüşküler. Qo'limdan kelishincha chang bo'lsa doim olib berganga harakat qilaman. Okey, jiyinni nor toza. Вообще hech narsa ko'rmay qoladi. Polat Balban, maşallah. Молодец. Ey молодец. Aman. Attım bir kat. Üzerinden çok dalga atılma Polat. Zaten Balban'ın balarını Polat. Türkiye Balban'ın bir tay. 2000 tay bir kilometre mesafe. Kokun Türkiye'nin nasıldı? Attınız dedim. Üzerinden çok dalga nasıldı? Zaten Balban'ın balarını Polat Balban. Bir tay, bir gülen. 2000 son aksa. Buraya 2000 aksan alalım. Hayır ben verdim bana versin alıverem onun kaçar. Tayına alalım tayına. Polat. Ketdi mınakey dostlar, ıldıy qarab. Berge. Assalamu alaikum. Salım kut bolsun. At kimdiki? At Bizar'dan. Aha. Lider деген. Çolpayga Murat eкен. Murat Dosusun ata. Bayağı Çolpayga. Maşallah. Bu bir sattay dımda alıp kaldı. Ne oldu Polat? İçi. Bu çangın içinde görüp olmaya atat. Alıp olmaya atat. Çang bir gelip aldım ağa da aldı. Aha. Çangman alıp. Maşallah. Toy jakşı olup atalım. Toy jakşı olup. Nurman atamın nevrelerine bir jakşı kalot dileğini aytıp koyacağım. Şu akemiz dağın. Canaq olsun. Nevreleri. Çoğum. Alın, limge kızlat kılgan ballardan olsun. Молодец. Eş bolğanda şu şelde de bolup nay. Neyse ol çim bolup жүрөбүрсүн. Tak dostlar, 4-cü salım oldu Polat Balban'dan.
Мынакей теке ташталды азыр, текени көрөбүз. Кайсы палбан такымды алып барып, ылдый кып маррага урат экен көрөбүз. Кыйкырып туруң Мурат ака, кыйкырып турсаңыз. Ылдый кып маррага Мамат палбан таштаптыр азыр. Байга берген жака кетти, азыр келсин. Анан маалымат алабыз. Достор, ага чейин мына ылдый кып марра теке ташталып, теке кызып атат мынакей достор. Бу жерде Каныбек палбан турат, Или палбан турат мынакей. Той кандай болуп атат? Той зор болот. Ширинби? Мынакей теке дедиңер, текени таштады. Торпок дедиңер, торпок таштады. Эми чыгарыш эле калды го дейм. Күчүңөн. Эл аман палбан Өзбек. Алып кеткениң биз көрбөй калдык, өзүң айтып берсең. Ошо тек экен. Мына кишини атты жерге жетиш жакшы тап эле барып, селен алып. 57 килограмм теке. 7 килограмм жерге такымдап эле. Акайга апардык. Ылдый кымарага. Жакшы болду. Өзүң алдың. Жерден өзүм алдым. Ат кимдики? Ат Комсомолдон Тилек таксырдыгы чагылган. Машалла. Чагылган. Мынакей, таксыр, молодец. Жакшы анда, Мамат, бүгүнкү той жакшы болуп атабы, таза болуп атабы? Бүгүнкү той жакшы, таза. Торпок бир почти 1,5 саатта чыкты, мына полот алып чыкты. Торпок. Не ушунчалык дымдалып атат? Чаң болуп атат. Торпокту көрбөй калып атат, Жакшы. 10 метр нар жака ушинтип. Ошондой болуп атат. Жакшы. Главный тынч болуп атат, той жакшы болуп атат. Бизге ошо тынчтыгы, тазалыгы керек. Ооба, бизге тынчтык, тазалык керек. Мына той жакшы болуп атат. Той кут болдун, неберелерине той берип атат, мынакей ботакан балдары. Келечекте Кыргыздын намысын коргогон, Кыргыздын керегине жараган жакшы уулдардан болсун. Ошо той кутпасын. Рахмат ука, билеңен күч кетпесин. Аллаху акбар. Мынакей достор, текени таштаган, ылдый кымаррага алып барыш керек, жогорку кымаррага. Эл аман палбан алып келди. Азыр көрөбүз, азыр ылдыйга кимиз алып жеткизет экен. Мынакей ылдый кымаррага карап кетип атат теке. Мынакей достор, чаң болгондугу үчүн мындай тартыштагы кыйын болуп атат, чынын айткандачы. Туура түшүнүп, көрүп, лайк басып, каналыбызга катталып, колдоп кубаттап турасыздар эми, урматтуу көрөрмандар. Ушул кылып аткан кызматтарыбыз сиздер үчүн, элим үчүн, көрөрмандарым үчүн, Кыргыздын улуттук оюн сүйүүчүлөр үчүн. Мынакей достор. Ушул жерде бир дарак бар эле, долан ошонун астында туруп калды теке. Мына эми көрөбүз. Кудайга шүгүр, чаң бир аз шамал алып кетти. Чаңдар уже тамактарга чейин келип бүттү достор. Ok küçüğün vurdu. Taştadı İlyas Palban. İlyas Palban mınakey kayza attı eken bul Palban.
Takımdap qana alып барды. Қаны екеннің аттары оқшайды. Же асыл екеннің аты. Азыр кезін сұрап беремін. İlyas Polban asıl ekebizning atında bir tayga salım oldu ake dostlar. Tekeni Özbekistandagıday takımda alıp barıp mərrəge vurdum ake. Haytışı, bir gol, bir serke, 2000 son. Nurmama degen mezunun atılan. Bir gol, bir serke, 2000 son akça. İlyas ake, assalamu alaikum. Salım kut bolsun. Özbekistandagıday takımda vurdunuz ku mərrəge. Ha, maşallah. At kimdiki? Asıl ekenin atı? Can atı. Ha, maşallah. Toyga bir kız kanusqa. Nurmehmet ağam neverelerine. Neverelerinden sol için bozun ömrü uzun. Allahu ekber. Ake dostlar aldığı marradan Joğur kucağa gel atat hazır. Teke 57 kilogram. Maşınaga da Kadırda okşaydı. Kadır palvan, Kadır palvan. Şu alıp barıp şu aksakal ağustun balazı. Kadır palvan. Kadır palvan. Atanlar ayrımlarım gel. Malades Kadır palvan. Ya böyle septörü. Al diyorsun atımda. O diyor ki yaşa oğlum. Al bu. Karın kırma ayrıyet. Bir tuşkan tavazın atımda. Bir gol, bir serke, 2000 sonra sıra başladı Kadır palvan. Karın kırma bir tuşkan tavazın atımda başladı. Dostlar, kimde gel atat. Oy, Maşine kart tezdi, maşine kart balvan. Maşine kart tezdi. Ya baktılar ya, gel koysun, koysun. Koysun, bırak ya. Gel, bırak. Al sorunlar var sana, koysun, koy. Koysun, koy. Maşine kart lazım, sorunlar lazım. Konuşmallam atımızdan. Ulanın atımla konuşmallam. Hatayla rahmat. Hep yan peygamber koymadan yıkılıver koyamızda. Maşine bak gelezim maşine. Konuşmallam ne bilmem. Ne bu maşine bak koymadan. Alan. Konuş balvanla key. Bay gezin vermey boldu. Maşine bakılazım, bir vaziyetinin son kılıçtan var. Maşine bakılazım, maşine. 5 dakika lazım, maşine bakılazım. Maşine bakılazım. Evet, hayvanlar maşine bakılazım. Benim sayılarım, sayılar kusuyorum, çalışıyorum bana takmalar. Yarın, bana başlarken sayılar bakılazım. Caniş palvan ağız gelip kaptırған. Ақсыдан. Geldin duralım. O. Çoda.
Qara foto özüngde aralashib qarab tur. Qara. Özüng kelip ayt. Şu toy bergen neresini ömrümüzü geleceğe cay olsun. Akbaşağı Moğolların beri ömrümüzün olsun. Oşalar gezem, oşalar rahatlı ben geleceğim o yerde. Biraz az yakında ben bulam o şeyde. Kudayım size ömür gelecek böyle. Kudayım size daima böyle. Hurmatli Amantay, Çatqal Idris bilan qo'lbosin, ishingiz yaxshi yigilik bo'lsin. Hadi oldu. Ketdi, torpoqni tashlamay bo'ldi. Talasdan Boshlig'i chiqirdim aka do'stlar. Malastin shahri Talasdan degan mehmon torpoq tashabiri. Qadirbek Polvon. O'ynatib tashdan Qadirbek Polvon, tagani yo'qqa tagani. Qadirbek Polvon tagani torpoq tashabga. Mashinaga taga mashinaga, taga mashinaga. Taga mashinaga taga. Taga mashinaga taga taga. Tagani mashinaga, tagani mashinaga. Mashinaga tak mashinaga. Kelatat, suymesh o'xshaydi, suymesh polvonga o'xshaydi. Suymesh qayda, suymesh. Mashinaga hayda, mashinaga. Suymesh qayda. Torpoq ketdi. Suymesh qayda. Suymesh qayda. Torpoq ketdi, torpoqni baygasan. Torpoqqa bir toy Asılbek'ten atılan, Asılbek'ten. Muratbek Asılbay'dan atılan bir toy. Torpoqta sever adamga. Suymesh qayda, suymesh. Suymesh. Ya hayır, Murat burada değil. Suymesh qayda. Mashinaga tiyinga toylar. Mashinaga tiyinga suymesh mashinaga tiyinga. Torpoq keladi, torpoq. Asılbek'ten atılan bir toy. Hay yaşa. Torpoq qayda beri. Torpoqni berayda torpoqda. Beqa qaytar beqa dastara. Torpoqda tushdim aka do'stlar. Oros polvon. Hay yaşa. Ko'ksarakdan o'zishsin. Roşasma beqa. Evet. Kim qayerda? Ko'ksarakdan. Özünün atından. Atına gör tamam. Oros Koksaray'dan özünün atında Asılbek'ten bir tane dostlardı. Malades. Malades ukam. Takalım maşına bakma takalım. Aka Oros polvon torpoq tashlaldi ele tekede göv at buyaqda alaqsib turgan jerinden alıp keldi polvon. Malades. Ukam salım qut bolsun. Ata özünkü. Былтыр алган атың, а? Сен Назаракадан алган ата? Жакшы. Кандай болду? Барышынан келиш тез болуп калды. Баштаган жерге жетип болду. Сапан жетелеп келди го. Сапан айландырдыбы? Машалла. Жакшы. Молодец, полвон. Билеңен күч кетпе. Экен машинага алып тур, анан кийин торпокту салмай, таштамай болуп атат. Азыр көрөбүз достор. Могу чаңдын арасында ким алып келди, ким чыгарганын да байкабай калып атам. Анын үчүн кечирим сурайм. Колуман келишинче чаң сүрүлгөндө ортосуна барып алып берип турам. Полвондарды да колуман келишинче тааныштырганга аракет кылып атам дагы деле. Kerim polvon.
Malades, malades, malades. Özbekistanda çağıp жүргендей алып келди мынакей, malades. Takımdap çağıp үйрөнүп калганда бул полбандар. Мынакей достор. Машалла, көз тийбесин. Торпок ташталмай болду мынакей достор. Kerim, Koktaş'tan Ayşun atında. Karaorgan şempiyonu yaptı bir değerli. İsmin sanırına. Ruskul'un atından. Bağırıp kişilerinin. 15.000 son. Kaç 15.000. Lan Aksaraz'ın. Ruskul'un atından. Kayıtışı 15.000 son aksa. Malakey dostlar. Torpoq taştaldı mınakey dostlar. Urus'undaki 15.000 so'm tigip berdi. Gelgenге berem deydi. Gelgen ellerinin patalıksız tüygen bozulmadaki bilemiz bilen baktılуу ömür sürün. Bundan arada köp toylarda bunaka. Tam balbon. Ömür üstüne kadar baraka verdi ki onlar Allah hakla. Aslında bir tay koydum mınakey ılдый kımarraga. Qaysi polvon alıp ketdi azı görөбүз dostlar. Oho, uçağın arasında ya. Ha, eleman da gitti. Lokattan Nurbabarekan'ın güvenlerini tehdit atılan Dövücünün otomaşından kaçsa Mevceti başına Hakkı'nın samandan akıl başlaydın. Palvanca palvan, eleman palvan. Koktaş'tan, attın nizak. Bak elemanın önünün altında asılmasını atlan koyman bir tane yaşadı. Eleman palvan buraya. Hayır buraya. Bak eleman palvan bir tane salım oldu maki dostlar. Kayıtışına Lokattan Hey, güvenlerini yapılan bir mevceti atlamasına Kayra bir yaka gelgen marrazı, çoğurtu marrazı, bir hafta ona bul oturan boldu maki dostlar. Ben atlamasına kayıtışa, kollumuna kankim bulunan makam bal, kollumuna kan yatırıp başlaydın. Gel atat, hafta onağa gel atat. Hafta onağa gel atat, hafta onağa. Erlan bu gimbal. Bayas balban, ukam, malades. Maşallah. Bayas. Maşallah. Berge. Berge Bayas. Mana soldanın marazı Bayas soldan toyandın. Toyga taşıran kalasında bir atlaması da başladı. Bayas soldan atanga rahmat. Atan bana senin kurtup koşan atağına batırıyor kazım. Malades ukam, malades. Allah razı olsun. Toyan nasıl besten? Toyan. Atlamasını arkada toylar. Peşelerini burada yazsın. Gel. Toyan doğalaşkan balık kadarına çıkmadı. Bayas. Bayas. Bana. Asıl bekine atılan. Bir asıl bekine atılan. Muratçak asıl bekine atılan. Bir toy 1 milyon. Kaçalan belanı karakoy kadınla. Kadın balonla karakoy meşeden. Bayas balban bir hafta onağa Juguli'ge çıkardı. Toyan ekenin kök atından paket dostlar. Malades. Maşallah. Mınakey dostlar. Allah Taala nasip etip mınakey Bayaz ukam Toyan ekenin kök atında. Bultur tövge çıkardı bir mınakey hafta ona Juguli'ge salım kıldı mınakey dostlar. Maşallah. Göz tüybezin. Bultur mına şul kök atta. Toyan eken kök atında tövge salım kıldı lezamir eken toyunda. Vadakrançtın boyunda mına bugün
Автауына жүгіліге салым қылды менің Баяс деген үкем, Манас екен баласы. Молодец үкем, білеңен күш кетпесін. Дағы мұндай байгелердің көп-көбін шығарып, елдің дуазын алып, жүзің екі дүйіне жарық болсын, Амин. Болсын. Toyo maşinanın sinyazı oturuyor mu? Bir yaka gelene kadar oturuyor, tülüm kurban. Toyom. Cübili tekrar gelir, bir yaka gel, o mikrofon altına gel. Toyonun altında Manas Bolban'ın balazı, Bayas Bolban bir hafta maşinaya taşladı. Bir yaka gel, balonun buraya taşladı etmişke. Çarşı yukarı kaçamadı. Dostlar, tartoq taştaldı. Жиын ушундай дымдалып атат азыр. Мына Ялыс балбандардын күчүн, билегинде күчүн, башкасын көрөбүз. Атын күчүн көрөбүз. Көбөкө айдан, көбөкө бар. Ынтымак кылып алды, ат кайып болду. Ынтымак кылышат. Бири-бирине жардам кыла берген. Бүгүн бирөөгө болсо, эртең бирөөгө болот. Ынтымак кылыңдар. Кайгадан эч ким тойбаган балдар. Ынтымак кыл. Ынтымак бар жерде иш болот балдар. Мен деген жерден алышпагыла. Oğlum kameraya bir sürede varaptır, kanşına açıklayat ettim, şarmandan çırpılar. Ben gel çarpın. Kadarlarına koyuyorlar, bir yılan. O tazlı olmazsa çiğin adında satsan, 10 binden böyle olasın, baş başım oluydu. Untumak kılırlar. Untumak kıl, untumak. 10.000 gazı pazarda ekte koy veriyorlar. Untumak kılırlar. Aksakaldı koygular, aksakaldı ayaklarında, can şahan, hey. Aksakaldı koy örgüle, hey, can şahağa. Untumak kılırlar. Bir tay. Bir gide, Masılbek'in atanan. Moskvadan gelen tayarı baldan bir etki nasıl bir koydu. Ke at kança jaşta? At 5 yaşta. Maşallah. Kayzı ayıldın atı? Көкташтын, Көкташтын. Жақсы, жақсы. Тойлап келип тойгон. Той кандай болуп атат? Ширин би? Кудайга шүгүр. Молодец. Жакшы. Бардыгыбыз ушундай тойго жетишти. Аллахтын насыбы. Керим аке, салымыңыз кут болсун аке. Ат кимдики? Азиздики Көкташтан. Азиз Тозумдун аты. Машалла. Өзбекстандагыдай такымдатып, кыйкыртып апардыңыз го. Көнүп калгасыз аяк, мына ошентип. Торпокто кандай болуп атат аке? Торпок өтө басты күч алып атат го. Же чаңдын эмесинен көрүнбөй калып атабы? Чаң да көрүнбөй калып атат. Кийин Жорак теке чалып, теге көн чалып. Шагиртиңиздин маанайы бүгүн кандай? Кудай буйрса аракет жакшы, жакшы. Молодец. Аке бүгүнкү Нурмамат агам неберелердин тоюна бир өзүңүздүн дуаңызды айтсаңыз эми. Амин. İşingizге ийгилик аке, билеңизде күч кетпесин. Жараткан Кудай берген ушундай аброюңузду эч качан түшүрбөсүн аке. Шагирттериңиз менен, инилериңиз менен, досторуңуз менен, үзөңгүлөштөрүңүз менен ынтымакта чаба бериң аке. Биз тарта берели. Биринчисинде кайзатта? Тайсында. Экинчисинде? Өзүң жаңы алган атыңда? Машалла. Байгелер кулук болсун кем. Той кандай болуп атат? Той жакшы болуп атат. Болгону чаң бизди кыйнап атат да. Кудайым жамгыр. Ошо силер да көрбөй атасыңар, кызмат кылган биз да көрбөй калып атабыз да иним. Эми жок дегенде интервьюну алып чыгарып турайын, жок дегенде. Чаң болуп атат. Эми оюн таза болуп атат, Жакшы укам. Бул ат кайсы? Өзбекстандан жаңы ат экен. 5 жылдыз. Кимдики? Бекзат Ажын. Бекзат Ажын, машалла. Нурмамат агам неберелерине бир дуаң берсең иним. Берсем, Нурмамат тою, тойну катары тынч өтсүн. Неберелердин ниетине басан ниетине жетсин. Жакшылыктар көп болсун укам, билегиңен күч кетпесин. Дагы соорундарды багындырып жүрө бер, Кудай кааласа, Кудайым жамгыр берип калса, тунук кылып тартабыз иншалла дагы. Сөзсүз. Мамат балбан, Мамат.
Молодец, Мамат. Ур, Мамат. Küçüğün. Emi göründü buna emi çang. Biraz tartılganda. Молодец. Mamat emi göründü. Çang жоқ болғанда алып келген үкем. Молодец. Көксеректің біздің жаш балбаныбыз, ишенген балбаныбыз мынакей. Ат кімдікі балбан? Ат баяғыдай Чағылған. Тақсырдың аты. Машалла. Шу саға орнашып қалды чото. Жақсы ат кен. Мына көреліші мындай тартып қойыншы. Тілек тақсырдың чағылған, а? Чағылған. Торпақ bu азырқы? Торпақ ташталған mı? Торпақ. Молодец. Білеген күш кетпедin. Айдай бер үкем. Akbaşat kim? Nurdan Arıt'ın bende bağlı mı? Atın gibi olun. Asat balban. Ben sen kesemem Allah'ını veren ben sen atınla. Nurdan atın gibi. Asat Talgan, Nurdan Arıt'ın bağlı da Talgan. Bundan kolatalar örgen alaş vergen. Toyladınlar atandan Ahmet. Ben Serkan $100 verir. Oha. Serkan'a verler Serkan'a. Serkan atın. Asat berge. Herkese bir tay. Asıl versin atımın. Asat balban. Ушул ат сага жагып калды окшойт. Ушул ат сага жагып калды окшойт дейт. Эки тойдон бери 10 келип атат, а? Равшан экенин жерди кашкат, а? Чыгышы кандай болду да? Болгон экен ошо Дардардан алдың. Дардардан алдым. Молодец. Акылбек Нурмамат агам неберелерине бир дуа кылып койгам. Жакшы ниет менен абыз той кылып аткан экен ошо балдары чемпион болсун. Патриот олордон болсун. Машалла. Бул мен интервью алып силерде дуа кылдырып аткан себеби бул той кылуудан максат дуа кылуу да, элден дуа алуу. Дуаны Аллах Таала кабыл кылат. Ошон үчүн мен дуа кылгыла деп айтам да. Алла разы болсун аке. Баягы ичкендер тоз айт дейт. Мен дуа кыл дейм. Ошон үчүн урматтуу туугандар, мына Асат балбан энебиз Равшан экөөбүздүн баягы жерди кашкатында чаткалда чыгарды бул атта. Дагы кайсы тойдо чыгардың? Чаткалда чыгардың, а? Ушул тойдо чыгарды. Ушул Равшан экенин атында чыгарып жүрөт балбан. Ушул ат экөө бири-бирине пар келип атат. Билеңен күч кетпесин үкем, ишиңе ийгилик. Рахмат аке чоң. Дагы мындай сорундан көбүн багындыра бер, а? Бизге асыл экөөбүздөн коюлган 5 тайдын бирөө, бир тай айтылды. Жогорку марраны азыр ылдыйкы маррага ургандан кийин дагы жарыя кылышат. Алып баруучу тайрабыз. Той өтө ширин болуп атат, достор. Таза болуп атат. Сабыр экен. Өтө жакшы болуп атат. Кудайга шүгүр, көз тийбесин. Болгону бизге муну аба ырайы бир аз жамгыр болбогондуктан, чаң болуп тургандыгы үчүн мындай көрө албай атабыз, кайыл мындай реклама кылып чыгаргандарын тарта албай атабыз, ушул болуп атат да. Кудай буйрса Аллах Таала береринен койбосун, жамгырын берсе, дагы Кудай буйрса тойлор көп реклама кылып тартып чыгара беребиз иншалла. Ылдыйкы маррага жылып калды, аз көрөлүчү кайсы балбан экен. Кана. Кимде кетип атат? Кайсы балбанда? Каерде? Саманга жеткизсе эсептегиле, саманга жеткизсин. Bek bolot dayke, молодец. Maşallah. Kökserektin balbanı. Hay. Bek bolot dayke. Maşallah. Asıl ekevestin bir tayına. Ay maşallah. Maşallah. Reklama oldu. Reklama çıkardım bak dostlar. Cemaatini ses taşladı. Basılbetin atından bir tane taşladı. Maşallah nake.
Öldüğü Maraga, Bonkoy, Nur Serke, bir gülen. Öldüğü Maraga, Bonkoy, Nur Serke, bir gülen. Hakımlı bir ağacı, Şahmatlı'nı koydu, ne tekene çatalaydı sana. Asıl ettim. Maskeyle gelen, konuşan kendi taşlardı. Yerдің тауына жігіттер өте матырып чамай. Қандай? Денсаулық жақсы ма? Жақсы әке өзің. Ат кімдікі? Бұл көксіректен әке екен, жаңа әке екен. Әке екен жаңа аты? Машалла. Шығышы қандай болды таға? Шығышы жақсы болды әке. Өзі таза қылып. Маладес. Ойын таза болып атау? Ойын өте таза болды. Ичі қандай болып атады ичі? Өте таза болып атыр әке. Тек жиіп адам жоқ бұл? Жоқ. Маладес. Біленген күш кетпесін. Нұрмамат ауылының неврелеріне бір дуа қылып қоямын. Ассаламу алейкум. Жалпы ушул жерде элим, кыргыз элим. Эл үстө, жер үстө тынччылык болсун. Ушул Нурмамат ага болсун, балдары келечекте Акжол Махмудовдой Кыргызстанда эмес, бир эле Кыргызстанда эмес, биздин айылда дагы элге тааныткан жигиттерден болсун. Амин. Дүйнөгө тааныткан жигиттер болсун. Амин. Сиздин дагы иштериңизге ийгилик аке. Сизге дагы ушундай той берген Аллах Таала өзү насип. Насип кылсын. Баросқа. Аллаху акбар. Abdüganlı'da. Jet, Jomu jet. Öldüğü Bakkayga'ydan bir Bakkayga. Bir serke bir güne öldüğü Bakkayga'yla. Bakkan böyle bana. Öldüğü Bakkayga. Öldüğü Bakkayga'yla. Öldüğü Bakkayga'yla öldüğü Bakkayga. Öldüğü Bakkayga, Abdüganlı Palvan. Koçevettin adastı beyler Abdüganlı Palvan. Bir serke bir güne de savunmuştu. Öldüğü Bakkayga başta. Dostlar, hazır Abdügan Palvan ылдый кылып маррага алып кетти. Азыр көрөбүз. Жеткиздиби, жеткизбедиби. Эгер жеткизип таштаган болсо, жогорку марразы могу самандан бияга. Ушу жерге кимиз алып келсе, бир төбө боло турган болду. Каныбек эке коюп берип атат азыр. Palvan ne oldu? Jetkizdin mi? Öy! Jetkizdin mi? Malades. Çekini bana çekin. Malades Abdügan Palvan. Zəmirdin atında Abdüganı Palvan çağırıptır. Koktaş'tan Zəmirdin atında Abdüganı Palvan Faksuretme Tahsa Palvanı. Bir koy bir serket bir gülemle başladı. Koktaş'tan Zəmirdin atında Abdüganı Palvan bir koy bir serket bir gülemle başladı. Kalkışın yürüte maşinine kalazım çağın dostlar. Maşinine kalacağız. Kozmenen serkenlerine koymenen serkenler. Koymenen serkeni vergin Abdüganı Palvan'a. Akime kal yatırım mı? Yere koyun yok mu yatırım mı?
Болсын, салым құт болсын. Нұрмамет ағам неберелердің тойы ширин болып атабы? Өте ширин болып атыр, өте жақсы. Таза. Ичимиз көрбей атабыз, эми чаңда да тартышка мүмкүнчүлүк болбой атат. Колдон келишинче тартып атабыз. Ат кимдики? Врач Замирдин аты, машалла. Байге бир кой, бир килем, бир серке болду. Машалла. Авам неберелерине бир дуа кылдыбыз. Келечектен ырыскызы балант. Таластан қалған палбан. Аяқтан ошқан атақты палбандардан болып шығырдың. Амин. Аллах. Рахмат болсын. Окей, достор. Азыр ылдыйкы Марреге Абдыганы палбан бир серке, бир кой, бир килеңге таштады. Жогорку марразы бир төбө айтылды, достор. Бир төбө. Каныбек бай сайып берип атат бул төбөнү. Раушан акем кайнизи. Азыр көрөбүз, достор. Чаңды карагыла, достор, чаңды карагыла. Чаңды карагыла. Колуман келишинче алып бергенге аракет кылып атам. Эми кемчилик болсо кечирим сурайм. Жакшы чыккан болсо ыраазы болуп, акылыбызга дуа кылып, каналыбызга катталып, жакшы комментарийлерди жазышыңарды жараткан Кудайдан сурап кетем. Урматтуу көрөрмандар. Кудай буйруза 8 ноябрь Көкташта, 12 ноябрда деп атат. Эми бул так айтылса анан айтабыз. 18-19 ноябрь күнү Кудай буйруза Аллах Таала насип этсе Кызыл Токойдо 2 күн кызматта болобуз. Оразогам 2 күндүк элге аламанулак берет, неберелерин жаткызып сүннөт той берип атат. Неберелерине 2 күндүк аламанулак уюштуруп берип атат, мынакей достор. Жараткан Кудай баарыбызга ушундай тойлорду берсин, насип кылсын. Ага чейин Кудайым бизге боор оруп, жамгырын берип, mo жердеги мондай чаңдар көтөрүлүп, таза абаларда реклама кылып, тартып, реклама кылып чапкан палбандарды, видео съемка кылыштарды, роликтерди тартышты. Кудай насип этсин. Азыр ылдыйкы Маррада ат салуу өтө күч болуп атат. Мынакей дрон да үстү-үстүн кетти. Жогорку Маррага ким алып барса, Каныбек экөөбүз сайган койгон, тагыраак айтканда, байге кылып тигип берип аткан 2 өркөчтүү төбөнү алат, достор. Кана көрөбүз азыр, достор. Болот полбанда буйрул чабкарды бир салып көрдү окшойт, ачуу терин чыгарып. Чаңды көрүп атасыздар да, кап-кара туман сыяктуу. Туман болсо да мейли. Бул чаңда кыйын экен, чынын айтканда. Окей, достор, судья өзү Нурмамет агамдын кенже уулу Бото, Мурат аке бар карап атат көзөмөлдөп, Сайдын аке дагы бар. Анан Ботонун достору да карап атат. Иши кыза азыр бирөө түшкөн окшойт, эсеп эмес эле, эсеп эмес. Токтот, тойду буспа деп атат. Азыр көрөбүз. Той ээси Бото өзү жүрөт, мынакей. Мынакей, достор. Sürüldü. Жыйын сүрүлдү, достор. Жогорку Маррага жеткизсе азыр көрөбүз. Төбө кимге насип кылар экен? Кайсы палбанда? Окей, достор.
Kadir. Tövbe alıp geldi mınake dostlar. Kadir. Maşallah. Yaşan maşinenin babam nokta vermem. Nokta vermemiş bu. Ergat isteyeceğim ya. Suriye'ye koyana geliyor. Yaşan babam. Suriye'ye kadar ergat istiyor. Yok. Ergat istedi şey yok. Yaşan babam. Maşineler koyamıyor bu maşineler. Maşineler koyamıyor maşineler. Taştayt hazır konop. Taştadı mınake, taştadı dostlar. Özümün atında Kadir Polvan aldı. Atan ve rahmat. Kadir Polvan, sağlık kutlu olsun. Maşallah. At kim ki? Maydan Ayşe'den hakemler. Hani hakemlik oldu. Aha. Öldüğünü takayla taşlarını takayla. Öldüğünü kanlı. Çıkışı kanday oldu? Tövbe kutlu olsun kam. Bileğin küç ketpezin. Nur Mehmet ağam nevrelerine bir dua kılıp koyup aldı. Amin. Şu Nur Mehmet Gen'in nevreleri şu ağaçta aldım. Şu ağaçta karı. Şu elge, yurtqa, dinge kızmat kılgan insanlardan oldu. Nur Mehmet Gen nevreleri daim el aldı jarık olsun. Eleman palvan nakey. Gitti. Taysında. Eleman palvan. Bir aylandırıp alsınçı, bir atlı açıp alsınçı. Munake. Maşallah. Atılan koyulgan taylı eleman balmanı Rüskuldun atında aldı. Bir tay eleman balmanlar Rüskuldun atında kaynatında. Kalkışı Nurgün Kaybalan'ın kağıt hazırlatına bir tay. Nurgün'ün atılan kağıt hazırlatına. Bir tay bir gol. Kağıt hazırlatılan. Kaybalan'ın kağıt hazırlatılan. Bir tay bir gol. Eleman palvan sağlık kutlu olsun. Taysında bir kumardı çıkarayın dedin ha. Oşonday kılganıngam jakşı oldu. Sebebi men birödөн intervью alıp attım ele. Tartkan көспөт etpей kaldım ele. Kийinki berki çapkanını tartıp kaldım. Bul bizim belgili Taysın. Alalkanın yıldızı. Maşallah. Jakşı taydan belek kıldı sağa. Toy şirin болуп атабы? Öte şirin болуп атыр. Молодец. Кандай болду? Өтө тез алып кеп калдың. Torpaq жеңилеген. Барышынан келиш тез болуп атат да. Torpaq жеңилеген экен барып алып. Текедей чабып атасыңар. 75 кило жеңил болуп атабы? Нормально. Maşallah. Nurmehmet ağam nevrelerine bir dua kılıp koyayım. Deyibsen Nurmehmet ağam ballar nevrelerine Taşlak geldi eleman balman. En zamanı Fazleke'nin atından bir kaymayın eleman taşladı yayın atında. Жақсы Қырғызстанға қызмат Aferin oğlum yurdun geçka Kaybalan kağıt hazırlatılan. Bileğine küç ketmezdik ha. Dostlar. Жогорку марра bir tay bir serke olmay boldu. Kayzı palbanga nasip kılar eken azı çoğu güzel töz dağı. Emi tuğanlar kolman gelişini çalıp berip atam. Razı olurlar. Okey dostlar.
Kurban, amcaoğlum olan kurban gerçekten. Amcaoğlum olan kurban. Kurban, ne amcaoğlum olan kurban. Amcaoğlum olan kurban yılmama da ne kadar gerçekten. İlyas Balban şakalatda bir tayga salım oldu mınaki dostlar. Nurmehmet ağam maqtagan neveresi uşul eкен de dostlar. 5-5'te çalıp жүрген. Ne diyeyim yani şu Nurmehmet aka, bizim Kösterek'te bizim ayılda ustazımız da Nurmehmet aka. Aha. Biz de ertip yürüp, köp çaktar kapağı ulaq sap durup, arkasından ulaq sap. Akam bugün Gence taybalarına ulaq verip atırı. Şu gelgen elдің patazı, süs tiygen bozun, toyda orasından ötüp etsin. Жарышта той кылансың, той казына кылансың көм. Саңа дагы чоң рахмат. Рахмат экен. Тойлордо саңа да шу той жакшы тойдо насып этсин көм. Мына өткөндө бир көрүп алдым. Бир жерде бир паталгана кезим бир улуу болоюн деп. Ооба. Шу келген элдердин патасы саңа да тийип. Амин. Бир Koşkorday болдум. Аллаху акбар. Аке мен той кылып, улдуу болуп той кылсам аке, тоюмда истеп турасыздар, Кудай кааласа. Сөзсүз. Ой, молодец, 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 укам. Замир. Молодец. Küçüğün укам. Молодец. Başkaça geldi. Zamir başkaça geldi. Zamir Polvan, Zamir Polvan, Taşarık'tan, Koral'ın olaydı, Kokserek'tin bulundu, bu çam boylarına bile tangalakma. Ekserken alalım. Oğlan kara, Sudya içeride tutsun. Sudya, oğlan kara, Sudya. Attı bin tezrak. Taşarık'tan Zamir Polvan, sorun kuluk bolsun. Ekserke bir gilem. Ata özünkü. Былтыр акыл дозуңан алган ата. Не oldu аяктан дөңдү ашып кеттиңер? Ошака бар жерге түшүп калган жерден алып. Молодец. Келишиң өтө башкача болду. Билеңен күч кетпесин. Нурмehmet агам неберелерине бир дуа кылып койка. Мен той кылуудан максат дуа алуу да элденчи. Неберелерине бир дуа кылып кой. Неберелер чоң жигиттерден болсун. Билегине күчтүү балдардан болсун. Çoğ atazına okşaş. Aynen Allah'a emanet. Bileğen küçük etmez. Muhar Palvan alıp geldi. Muhar Palvan. Akbaşat'tan Muhar Palvan. Yaşa rahmat. Attın dikkat. Şimşar'dan Mehmet'in altında Muhar Palvan. Saatreşen ne yarazı? Ulan ne yarazı? Buna ne yarazı? Bana ne yarazı? Rahmat, yakala al. Yürü koy bir serken al ayaktan. Şaşma. Yürü koy bir serken al. Ya, malum bey. Uzak takımdan gelen meymanlar beri ister. Yorumama da gene bir pata alıp getirmişler önce buna. Toy niyete zarat degen. Malades. Bu toy niyete buna kalırsa Köktaş'a 8'inde, 12'sinde Köktaş 18, 19 kızılda koy. Elgitler gelini her parmağı buzulmanın üstüne toylarga jetkizsin. Nurmehmet'e kakşalan, baldarınar, bozdun, ömürlerin arızdan ırışla şeyarını bozdun. Halklar sakın gelmişler. Gelmişler, Abdullar gelmişler. Gelmişler.
Taşaktan Zamir'deki bunlar. 5. çisla günü Koksereke 5. noyabr günü 5. çislaga bir gündür tamaşa. Kokserek. Hurmatlı yoldaşlar. Oy araba ketmegile bir yaka gelgile. Bir pata alıp ketkileş toğulgan balaga. Ha bir yaka gel. Taraf ketmeyi yok bergel. Mına bugün Kokserek'ten ben çaptığına razı olguna. Men üçün toğulgan balama bir жақсы dua kılgına. Amin. Kotorgile bilekti, çilegile tilekti. Kuda Allah Teala ömür versin, ömürün uzun kızın, kırışmaz versin, uluk kızın. Asmanı açık basın, yüzü jarık basın. Alganı altın basın, altın başı aman basın, ömür canı uzakırısına sazılık basın. Nurmamedike konuşan, yerge toy vergen, as vergen, yeldi başkargan. İyi üstünde gireverdi. Allah! Oh, şefter! Мына ушинтип урматтуу туугандар, Нурмамат агам неберелеринин тою. Жыйынтыктарында ушинтип урматтуу туугандар. Кийинки тойлордон көрүшкүнчө сак саламатта тургула. Ассаламу алейкум. Аллахтын буйругу үчүн экен разы болгула. Мынакей достор, ушунчалык той берген адамга рахмат.